Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, naimbaglangan tayo may kamari, Jonah. Si Mang Patan ti order mo akamote. Oh, ay, manungaminan ti bayad ko, Mare. Ay, 500 lang, Mare. 10 kilos ti order mo. Saan ka, de? Sige. Alaag nga rodon, Mare. Ay, ti bayad mo ngay, Mare. Ay, huwag ngagpaisaw. Nalipatak mo tayo. Ay, itid mo pa'y nga muna ti bayad mo, Mare. Sanak pa'y nga min nga agpautang itata narigat ti agsingir, Mare. Ay, nawaw. Sino nga men tinang ibaga nga utangag ti order ko, Mare? Ay, awan mo't, Mare. Ay, ada kwartak, Mare. Makauray ka mo ngamin, Mare. Nagadon akamuti bakit? Wan, ginatang ko kan ni Mari Shirley. Na, nangalaan na nga iti kamuti ala ko na kaawam mulad ah. Kan order na siguro mag-ijay baba alakay. Manungay mo day ta. 500 lang ti 10 kilos. Di, ay nawaw, ay naglakaan. Kawin rumbang laang nga ila ko ni Mari Shirley itinalaka. Ta sana magatang no ingina na. Agiling ta kamantaraman ta. Sapay napukrahay sa day ta. Oo, bay. Mabitlaan. Ta pilyag na imbaglakay. Ta mga no adamo na inayon ni Kumari nabalitong Anya dyan in-text mo kanyak, Mari Jonah? At dati nadadaal iti kamuti aginatang kukin ka, Mare. Anya? Wow, nalusaw ti daduma. No kay Pau-Pau itla ang ti supplier ko, day dyan idiin nalam, Mare. Nalusaw nga rod, Mare. Isublik ko iti napalabas alawas. Yung naliwayak, ta busy kami mo't iti garden, Mare. Sa maysa, sa bali mo't ti angot na, Mare. Iso nga, basurak latan Ay nawaw. Sapay na ibusan ti kamuti, Mare. Insublim ko maadagos tapno sino katak. Nay, kasano nga rodon nga iti Mare. Di lugi akmet tayo. Kat, anya kay ti kayat mo mapasamak Mare. Ay, kaya isublim ati daduma nga inbayad ka. Anya? No, sa anak nga bidot. Upat a kilo, tayo nadadaol, Mare. Nagadon, Mare? Ay, Mare, naskan a solusyonam. Tani, lugi akmet no baybay aklatan. Uto-uto, magayam da dya, Mari Shirley. Insubli na mo dadagos ti kwartak. Katis-tis tingag laang may. Anyan ko na bakit? Asino ti uto-uto? Nay. Daka mo, gaya mo lakay. Awan, kun kunaklaang da dya. Di mo latan ikaskaso, no, anya tinangagmaw. Ay, huwag gayam. Naibus sa mo't tanti kamuti aginatang mo ko ni Mari Shirley. Naibos nga rudan. Agorder ka manan. Mayat ti kamuti na. Mayat pa'y nga ikapi. Tanapukray talaga. Nagbit na ibus ti 10 kilos aginatang wa. Kasano, kakaslay sumot tantikan kanam. Inton sumaro na nga agorder ka. Uray mangala ka man iti 15 kilos. Adamot manan si Mangput ala ko ni Kumarim Ashirlay bakit? Kay, anya manan nga Di magasak iji istor na itay kat nakita nga ado tila ako na anatang. Ingka kita amangan no adda kamutay. Ay, di magas ka kumangamin itay Nagdagsen mati kayo binagkat kaw. Sige. Tama pa nak inton madamdama. Alaman. Ingka man kita. Imbagla pang rabyan ta. Narigat. Ti may busan. Sapay ado dagiti customer na itay. Ay, Mari Shirley, ada ka din lakaw makamutay?
Ay awan pa'y mare. Ay, sayang, Mart. Lako matarong ngay, Mare, isang mamanaw. Ay nalakalaang day tamare. 60 ti may sa kilo. Ay, ikanak nga ron iti 5 kilo, Mare. Paglalao ko klatan dagiti babasit kanda dakkel mare. Sana bali takap apit lang idi kalman. Ay, mayat nga ron ano kasta, Mare? Fresh? Ay katuan amare. Fresh from the farm ama ko na. Ay, Mare, madamag kuman. Sa dinumo nga iti naggapuan ti tarong alakom. Ay mula ti kabsat ko mare. Saan ka madanagan tas safe mat daytoy. Alang nga ron, Mare, mangikilo ka na. Pilyom atay san unay adadakkel, Mare. Sige no isuti kayat mo mare. Mala, agtugaw ka pa'y biit tamang ikilo ah. Ay nawaw, nagbanglo ti pangrabyan ta bakit? Awin nalakay. Tortang tarong ko naman. Dahi tatay la ko ni Mari Shirley. Why? Apay awang kamutay. Awan kanupay lakay. Iso atarong ti ginatang ko. Naggapuan na kano ngayon dahi ta? Mula ka no kabsat na. Ay, naimbag man ta damang supsuplay kan kwa na. Nalaklaka pa ya pagkatangan. Pudno launay lakay. Makatipid ta. Kin ni Mari Shirley. No iso ti paggatangan ta ngamin. Nalaka dagiti natengken pruta sa lako na. Anya man ang tigagara Mari Jonah. Kwa Mare. Jak amo ano nakita mo? Ti anya mare. Adda igas ti daduma atarong alako, Mare. Anya? Wen, Mare. Kinapudno na, inlasin ko ti sumagmamanaw. Kalpasan na, inkilok manan. 2 kilo ti nadadaal, Mare. Ay nawa. Kasano ko mamapasamak ti kasta mare? Ay na. Sika man lang ti customer ko nagreklamo. Ay no kasta, di mo kayat nga isubli ti kwartang bayad ko, Mare. Tapno awan parikot, kan tapno makasigurado akmat mare, ipakitan pa'y anga umuna dagiti tarong ako naman nadadaal. Ay, inbulang ko na, Mare. Ay mapan mo alaan mare. Nasken nga da may pakitam kanya kamang ipanagnak apudno ti ibagbagam. Na, unay kan, Mare. Para day talaang parigatan nakpay. Ay, refund bukit din. Tapno, malpasan, Mare. Ay kadagiti amin na customer ko mare. Si kalaang ti kasta. Si kalaang ti kanayon nga agreklamaw. Diyak amo no pudno nga tati ibagbagam. Nasalaw ko ni Manang Jonah ijidalan, Ate Shirley. Kaslada ka apa na. Anya ko matipagsakitan tinakam na kat imbagak lang matipudno. Ay! Anyat na pasama kaya? Imay dito'y tersenak itay. Kat kinuna na nga isublik kanu ti kwarta nga inbayad na iti tarong alakok. Tada kanu dadaal na. Anya? Madamag ko man bakla. Ada ka di naigas iti tarong aginatang mo kanya. Awan kaya? No kasta. Pudno ti atap ko nga ulpodan nak day amari Jonah. Apay, ada impakita na amang ipanagnak anadadal ti ginatang na ataronggan ka? Awan nga rod bakla. Kuna na siguro amaluko nakmanan. Inted ko nga min ti refund adaw-dawatan na apara iti kamote nga imo na aginatang nakal. Ay, kitaan Urayan pa, no, da may pakita na kin ka. Ay, narigat nen. Ang mga numodos na lang day tangar aramidin na. Tapno isublim ti kwartana. At tuyan ti 1 kilo a mantika agat gatangam na napurita. Ay, agya manaklaon, ay Shirley. Ay, madamag ko man nana. Kumusta ti tarong aginatang mo kanya? Ay, mayat mayat. Kinapudno na kay kayat na iti apukaw. Ay, awan ka di ti dadahal na, nana? Awan mayat. Apay ka day. Imay nga ni Mari Jo na itay agsapa. Agrik-reklamo. Nadadaal ka no ti daduma at tarong aginatang na kanyak. Kaya't napay nga i-refund ko adagos. Kat awan mo't may pakita na kanyak apamanagnag apudno ti bagbagana. Day take din. Amangan mo ululbudan na kamatan. Ay, wan nga rod nana. Madlaw kon. Kastamat lang ti inaramid na iti kamote aginatang na kanyak.
Agasem nga iti 4 kilo analusaw ako nana. Kamayat mo ti kamuti aginatang kuken ka iday. Napukray siya. Kastamat lang ti kuna dagiti na duma customer ko nana. Nila ang Mari Jonah ti mahilig nga agpa-refund. Ay ka agimbestiga ka. Amangan lukalukwan laeng mo ti kumarim day ka. Ay pudno ka di tinadamag ko, Jonah. Ah, anya ti nadamag mau na napurita. Nadadaal ka na ti kamuti kan taraw nga ginatang mo iti kumarim. Ay, wala na. Iso nga iparefund ko ati dadumangin bayad ko. Kinapudno na dapat ti saan ana i-refund nana. Kasano nga ta napasamak ti kasta. Maya mo ti kamuti kan tarong aginatang ko kan kumarim a Shirley. Ay nawang! Siyak tinakakita nana. Iso ay di kay agsao iti kasta ah. Ay nagasat kayo ah. Maya tinaalayaw sana kas kanyak. Ah, Nagasat kayo no mayat tinatsambaan nyo. si kamat ti lumabas iti sangwanan ti tersenak. Pari morpe. Mabiit pa man lang. Aday baga, maray. Ay, adalaan kumakayat ko sa ludsudan kan ka. Anya day ta? Pudno ka di nadadaal ti daduma kamuti a ginatang yu kanyak ide. Saan mo ta? Nagmayat tupay. Ay, kaano man ay nasumangpot tilakom akamote tag gumatang kami. Napokray ka. Ay, titarong ngay pare. Ada ka di nadadaan. Awan, nagpipintas. Apay, maray. Ay, nawaw. Lukas na. Talagang ululbudan na. Day dya Mari Jonah. Anyat ko nan. Ululbudan na kanibakit ka. Wan, imay nga min idi na minsan kat nagreklamo analusaw kanu ti kamote aginatang na kanyak. Iso nga in refund ko ti daduma abayad na. Ay di na minsangal daw, imay man ang tada kanu iggas ti tarong aginatang na kanyak. Anya. Talaga amang ibabayin ka, mate. Bakit? Ina mo. Apay, lakay. Nagreklamo ka kanu ka ni Mari Shirley na dadaal ti kamuti kan taro aginatang taken kwa na. Iparparifund mo kanu ti kwartam. Why? Saan na pa'y nga rod ana isubli ti daduma bayad ti tarong. Tapay ngagparifund ka ket mayat madagiti nagatang. Na, ayahan po lakay. Di mo ka di kontrahan ti diskartik, Mike. Sinuswitik tararamidam. Malugi ni kumarin mo kasta ha? Ay, sana bali ah. Ado mo ti suki na. Hindi ka mabutang. Di ka mabutang ang makarma iter aramidam, ha? Saan anasaya at agun-gun dawayam ti pada matao? Naa, mabiit man laeng lakay. Imbagam ka di tipudno ka ni Mari Shirley. Amuna no anya ti pudno. Iso adimon panggapen ang mapanpay iti ayan na. Ay. Saan na mabalin ti kasta kanya? Kumusta nga, manang? Na-refund mo ti kwarta ti kumarim? Saan pa'y bakla? Urayag nga rod no adda nga umay tagsarita kami itinalapan. Ah? Nakasaritak nila kay na idi na minsan nga aldaw. Bakit? Di ta na panagnagak nga ululbudan nak ti kumarik bakla. Ay, kunakon kat. Imposible ngamin, ah? Nagmayatupay dagiti la ako matarong. Ay na. Apay nga dagreklamo. Ay, okay laeng kumano na minsan laeng. Ngam, inulit na pa'y manan? Ay na, di ko na siguro kat isublim adagos ti kwarta na. Impagarob na makalusot manen. Eh, sinuswitik ti aramid na. Urayan niya pa'y ti aramidan na, saan ko nga isubli ti kwarta na, no awan may pakita na nga ebidensya, ang nadadaal ti lakok aginatang na. Wala Tapno saan nga agruam? Ay, unayin da dya atao. Di la agbain, itikas dya nga aramidan na. Bakla, sa dino tinagapwam. Iti ka di ayan ni Mari Shirley? Yes, si kangay, nagapwam. Ay, mapanak mo iti tersena na. Mapan ko alaen ti refund ko. Refund? Wan, nagbayag mo ngamin na mangisubli.
Di ko na siguro nalipat ako. Ay na, kasano nga agi-refund katawan mo't kano maipakita yung ebidensya. Sa maysa, ni Manong Morphing nga asawa yung kano ti mismo anang ibaga. Amayat, dagiti kamuti kentarong aginatang yo. Na. Anya kumangay ta mo ni Morphe. Numay papaniti day ta abanag. Kat awan mo't nakita na. Anya? Ay, naglaingen, dagita nga igis no kasta. Talaga pinuntiryada ti ginatang mo. Ay! Oy! Agsardeng ka man, si kabakla! Naimbag man ta nagpakita ka kanyak, Mari Jonah. Kat, ada ka din ti refund ko para iti nadadaol at tarong ginatang ko ken kamaray. Ada ka di matin may pakitam kanyak, apamanagnag, apod no ti ibagbagam, Maray. Na. Anyang ebidensya ti kayat mo asawan, maray. Nakasaritak nila kay mo, kat naibaga na kanyak, nga awan ka no ti dadaol ti kamuti kentarong, aginatang mo kanyak, Maray. Anya kumangay ti amo nila kay ko. Kat siyak met ti aglutloto. Ay na, Mare. Saan man na nasaya at tikas tangar aramid? Ay, isublimkit din ti kwartak. Tapno malpason ti saritaan, maray. Sikat ya dautang na kanyak, Mare. Sikat ya rumbang amang isubli iti refund ko akwartaken ka para iti kamote nga ibagbagam analusaw. Ngam saan matgayam. Anya? Di nak maulbudan, ta sinaludsod ko matlang ti daddo maasukik. Kat ti kunada, mayat kanumat ti ginatang da kanyak. No, siyak ti sika. Sardeng hamon, ta kinaswitik nga aramid mo. Saan anasaya ti kasta nga aramidam? No, sika nga tama ti pangaramidan da iti kasta. Mayat nga tama ti rikna, Maray. Kuwa. Makonsensya ka mat, Maray. Taday tadakas nga aramid mo, ti pakay babainam to. Ay nawaw! Sinuswitek nga aramid kat liklikan. Tamangan no day tapay ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.